Hadin balami kubor ban paweng no ek jingya day jong MDC ke Kongres ki bala ai ke jeng kersan yak executive committee balai penyai dak seng National People Party NPP hapok ke district council ka bala pelong unoi lam ke ling persya kata uba Tito Starwell ban ong bakalong sya ka ba ibej ban weng no ek jeng kersan ondala jan ke election ha ka jeng keren bak lap thai kubor ha kendai tarik no pra adal saw uba Tito Starwell ulong bakalong sya ka ba ikam kai hakabakin penbor ki MDC banweng no ek jing day namar kite ki batray stom pro skta hapok executive committee uba Tito sulong ru bahanga himerwe nas ngesam ki namar menswala ong bakasang res kamlong mentirlang bag NPP namar ka don ga BJP henry layu ipat bagia trilang kat ba mentapat balajan election kinong banweng no pat kalong ka bi ikam kai kane ka jingkan tho uba Tito Starwell kadai hadin ba mi kubor ka jing dawa ba uba pensengan NSM uba day UMDC ke Kongres nama khar pentarung pra konstituensi uba paru mentaya kam komu deputy chief executive member ke council bat uba Roni Wilndo UMDC na melim baki day banweng no ke jingkersan ya ke executive committee bamenta hake HDC kabali lam ke NPP haba kelipat hatu kene ke jingdawa paweng no ke jing day ke MDC Kongres bat ke executive committee balai penyai dak NPP ha council kasudai tang kajing penbe election nakaling uba Tito sulong balada keseng Kongres kisngo pada kajing don keseng NPP kamla ban le bha kane election MDC banwan kumta kitli ki MDC jongki banweng no nakajing dei bek NPP bat kane peni sairu bakim dei kenhon ki basim kia hakabaki don bat lak sarkar tang ki por don kam bada bakim sngo don kam sopat kimi no la perap uba Titos